Gospodine Šariću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dugo i veoma ozbiljno se bavite temom Srbije, Srba, porekla, istorijom, kao i aktuelnim političkim trenucima. Nas bi danas ovde u Nišu interesovala malo inverzna logika. Nas ovde interesuje vaša Rijeka. Jedno specifično mesto. Ako se obraćamo Rijeci, onda ćemo se obratiti prvo Milošu Crnjanskom. Dakle, jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, ako hoćete i srpskih nacionalista, koji je neobično voleo to mesto. On je utkao deo svog života tamo i primio puno ljubavi tamo. Ako otvorimo Itaku i komentare, mi ćemo tamo naći najlepše stranice o Rijeci do koje jedan čovjek može u ovom trenutku da dođe. Tamo je naučio talijanski, doživeo ljubavi, čitao Leopardija i Kardučija, odlazio na Krk, tamo video čuvenu ploču na Glagoljici, jedrio u Senjskom kanalu i, što je možda najinteresantnije, učestvovao u istoriji fudbalske specifičnosti koje su vezane za stvaranje stadiona Kantrida. Naime, lično svojom intervencijom je omogućio da se taj stadion napravi. Nas interesuje da nam malo o Rijeci kažete. Ona je corpus separatum, ona ima specifičan identitet. Ona je svojevrsni nezavisni identitet i u odnosu na sve druge okolne, da tako kažem, identitete. Približite nam malo svoj grad, te mozaične strukture. Pa hvala na prilici da pričam o svom gradu, ja inače ne pričam toliko o Rijeci jer onda nije publici toliko interesantna da bi sa tim nekim lokalnim temama publiku zamarao. Međutim, Rijeka je jedan grad koji je jako puno dao svjetskoj istoriji, svjetskoj civilizaciji. Na kraju krajeva otisci prstiju su nastali u Rijeci. Jedan Riječan je u stvari otkrio otiske prstiju, kao što je i prvi torpedo otkriven u Rijeci. To ljudi u Rijeci znaju, ljudi van Rijeke jako malo. Jedan grad koji isto ima još od rimskog vremena, zvao se Tarsatika, tada, po tome se danas zove jedan dio rijeke Trsat. Sama riječ Tarsatika ukazuje ko je tamo živio, pošto je rijeka specifična zato što je bila, to je sad malo se promijenio taj riječni tok te rijeke, Riječine kako se zove, tada je ona drugačije tekla i onda je nastala na samom ušću te Riječine u more. Ušće je bilo puno trske i po tome je to nazvano Trsatike. Sad koji narod kaže trska, na kojem jeziku se kaže trska i ako ne može izgovoriti slavenske riječi koje imaju tvrdo r, pa mora dodavati vokale, pa onda trstika postane tarsatika. To je čisto ovako malo etimologija tog imena. Kad pričamo o Crnjanskom, evo ja nisam znao, danas saznajem da je on živio relativno blizu mene. Na Sušaku, tako? Da. I recimo, spomenuo si da je bio na Krku. Ko je jednom prošao tom hrvatskom stazom Glagoljice, to je nešto predivno. Ja se stalno tamo vraćam, to se spuštate, to su vam slova glagoljična, tamo gdje je Juran dvor, gdje je ta baška. Ja sam čak i radio etimologiju riječi krk, u stvari to je div. Mi kažemo nošenje na krke jake ili na krkaču, a u stvari krk je atlas. Znači, to je onaj koji drži kičmu ili nebeski svod. Atlas je to u anatomiji, a to je u mitologiji atlas, onaj div koji to drži. U stvari, to je taj titan ili krk. Zato se rijeka Krka u Dalmaciji zove u latinskim izvorima Titius, titan. Tako da, ko je jednom tamo bio, to je predivno kad se spuštate niz bašku, kad vidite onaj, tamo je taj Senj, i na drugoj strani i Velebit, onako oni vrhovi bijeli, rijeka koju su Britanci proglasili jednom od 10 najljepših regija na svijetu, plaža Sabličevo koja je proglašena jednom od 200 najljepših plaža na Mediteranu, gdje 95% tamo su turisti koji to nađu preko interneta. Onda recimo Učka, koja je sveta planina naših predaka, gdje imate vrh Perun, Trebišće kao treba je žrtva, gdje se prenosila žrtva, gdje je dole Volosko po Velesku, pa je tamo Mošanička draga kao Mokoš, pa imate te svete trokute i brojne druge stvari koje su tamo interesantne, Ilirske gradine, ali Rijeka je, da odemo malo u novije vrijeme, 20. stoljeće dočekala upravo to kao jedno izdvojeno tijelo corpus separatum i počeo se stvarati identitet grada koji je bio nekako gradski i nacionalni i koji je bio specifičan tako da su tamo uvijek pobjeđivale autonomaške opcije. Znači, niti italijanska, niti hrvatska, nego nekako svoja. I
čak do danas, znači 30 godina nakon rata, nikad desna opcija u Rijeci nije pobjedila. Tuđman nema tamo svoju trgovicu, nikad Tuđman nije pobjedio u Rijeci, nikad HDZ nije pobjedio u Rijeci. Doduše, i ove opcije koje vlade nisu nešto puno bolje po pitanju grada i nebrige i tako dalje. Rijeka je doživjela strašan demografski gubitak od 180.000 ljudi 1991. do možda ispod 100.000, ali oko 100.000 danas, to je strašno. Doduše, od tada je općina Rijeka bila nešto veća, ali nije to neka razlika. Samo od zadnjeg popisa i bila je pala sa 44 na 26, a sad ćemo vidjeti koliko je sa 126 pao sad kad dođe Hrvatska izgleda ima ispod 4 stanovnika. To je posljedica toga na kraju krajeva i protjerivanja Srba. U zgradama oko moje kuće živio jako puno Srba, u nekima i preko 30%, pošto su to bile oficirske zgrade, znači vojne, gdje su niži oficiri živjeli i nažalost brojni od njih su protjerani 1991. Oni koji su ostali nije im bilo lako. Meni je pričao jedan poznati riječki Srbin, on je ostao sa majkom i sa sestrom. Kaže, nije bilo dana da nam u sandučiću nije bila nagurana žica, da nije pisao Srbi, odlazite i tako bio je pakao. On kao dijete sa 2 žene. Tako je bila situacija, znam primjere samohranih majki s 3 djece koji su izbacivane iz stanova i to je bila konkretno Crnogorka. Doći ćemo i na te aktualne teme tokom razgovora. Interesuje me, očigledno to izdvojeno telo sve vreme se reprodukuje taj identitet. Dakle, nije samo Crnjanski kao modernista bio privučen Rijekom, bio je to jedan D'Annunzio, jedna ozbiljna figura evropskog bel epoka, dekadencije, jedan ozbiljna literata koji je čak i napisao jednu odu Srbima. On od Fiume, odnosno od Rijeke, pravi jednu utopijsku projekciju, jednu državu koja je bila samo njegova, da tako kažem, da je on i živeo svoje posljednje proleće. On je tu državu napravio za sebe. Možete li nešto o tome da nam kažete? Je stvarno jedan specifičan ustav, specifična konstitucija koja u sebe ugrađuje i neke demokratske tradicije, a u isti mah i neke ironijske, modernističke, tako da je to jedan vrlo zanimljiv pokušaj. Rekao bih, zašto baš u Rijeci? Šta vi mislite? Da, pa Rijeka je baš kao lučki grad i grad sa 2 luke, to je interesantno, da su gradovi, Korint je bio grad sa 2 luke, oni su gradovi različitosti, multikulture. Neki bi rekli da je danas možda ostalo samo multi od te kulture, kažu nije Rijeka na onim granama na kojima je bila nekad, nažalost. Grad koji je identitet upravo to da identiteta nema, da uvijek prihvaća sve strance, da je bila jedna velika talionica naroda i nacija i mi smo 90-ih na toj ulici rasli, svi su bili zajedno, i Hrvati, i Srbi, i muslimani, danas Bošnjaci, i Albanci, i Romi. Nije se tu nikad gledala razlika, svi su oni izgrađivali taj grad, svi su izgrađivali sportske uspjehe i tako dalje. Na kraju krajeva Srpkinja Radmila Matejčić Udato je napisao najljepšu knjigu o Rijeci, kako čitati grad. I tako, znači, i moj profesor Danijel Kokić koji je došao iz Imotskog je pisao najljepše knjige o Trsatu i tako. A D'Annunzio je bio jedna fascinantna figura koju mi u Rijeci ne volimo zato što je on sa talijanskih pozicija taj grad prisvojio. Međutim, ako pogledamo, ja sam realno D'Annunzio pogledao pod utjecajem jedne legende riječke kojeg ovim putem pozdravljam, to je Vejvoda. On je sin jednog jakog Titovog čovjeka, jednog od najmoćnijih ljudi u državi koji je stalno sjedio sa Titom, sa najmoćnijim ljudima i slušao. On mi je ukazao na D'Annunzio. Kaže, to je bio čovjek koji je ušao na listi radikalne desnice, a onda prešao radikalnu ljevicu. To je bio čovjek koji je sa 15-16 godina pobjeđivao sa svojim stihovima, izdavao zbirku stihova. To je bio nevjerojatno hrabar čovjek da mi danas ostanemo, da se on, nakon što je izgubio oko, vraća u rat. Da on napada Austro-Ugarsku u srcu njeznom u Bakru, izvršio desant brodom, a mu to nije bilo dosta, nego je i s avionom došao iznad Beča. Tako da čovjek koji, kad je išao u osvajanje Rijeke, stao ispred tog čovjeka koji je čuvao Rijeku, tog šefa tamo obrane Rijeke, da tako kažemo, i stavio sve svoje one medalje koje imao za hrabrost i rekao je pucaj u mene. I ovaj nije imao hrabrosti. Tako da, ta njegova utopijska Rijeka je bila 100 godina ispred ekstra liberalna, opet imala i nekakve to je već bila preteča fašizma preko tog korporatizma, jer mi danas gledamo što je fašizam. To je kad se spoje korporacije i država u stvari. Rekao bi... Tripartitni dogovor, tako. Tako je. Ali on je tamo stavio tih nekih 9, čini mi se, dobro sjećam, 9 onih slojeva, 9 su bili ti pjesnici, umjetnici i tako dalje, ovo su, ne znam, radnici, kako je to sve išlo, sve su to kasnije iskopirali Mussolini i fašisti, čak i te njegove ardite, to su kasnije ovi Mussolinovi crnokošuljaši i očekivalo se da D'Annunzio povede, a on izgleda gurnut
sa balkona tog svog, sa prozora te svoje vile. Da li su ga gurnuli Mussolini ljudi, da li nisu, ne znamo. On je uvijek imao otklon, on je uvijek imao otklon i prema Mussoliniju i prema fašizmu, on naprosto pripada drugom svetu. Tako je, pa to je normalno, pa recimo, ja bi mogao neke svoje stavove usporediti sa D'Annunziom u smislu što sam ja, valjda rođen u tom gradu, i liberalan i konzervativan u isto vrijeme. Znači, to je nevjerovatno, mi svi ljudi tamo, recimo, meni je vrlo drago, iako nisam musliman, što je najljepša džamija Evrope u Rijeci. Malo ljudi zna, znači, da je to proglašena najljepšom džamijom Evrope i to kad ulazite u Kvarnerski zaljev izgleda fascinantno kad vidite tu džamiju. I pravoslavna crkva predivna isto tako u Rijeci. Rijeka uvijek bila tako grad gdje su se spajale kulture i nikad tu nije bilo nacionalizma. Recimo u Rijeci za vrijeme cijelog rata od 1991. do 1995. nijedan Srbin nije ubijen. Naprimjer, u Gospiću koji je od Rijeke manji, ne znam koliko, 10 puta ili 7-8 puta ubijeno 150 srpskih ciljeva. To je sad jedna interesantna tema, tako da možemo polako i da širimo sad ovaj naš razgovor. Taj severni deo Primorja, on ne pripada Dalmaciji. Pomozite nam da shvatimo to. Srbi to sve zovu Hrvatsko Primorje. Hrvatsko Primorje. Sad to ide sve do Trsta gore. Mi u Trstu zatičemo jedan jak srpski uticaj u smislu gospode tršćanske, trgovaca, Srpska pravoslavna crkva, lekari, brodovlasnici, recimo, malo ljudi zna da je jedan Srbin uspostavio liniju između Amerike i Italije, recimo, to su bili gospoda Kurtović, Gopčević i tako redom, Vojinovići i vi odlazite tamo često, su te palate stvarno toliko lepe, ali ta crkva Svetog Spiridona je stvarno impozantna. Ne samo to, nego u Trstu je živio puno više Srba, recimo, nego u Rijeci. U to vrijeme Trst je bio jak srpski centar. Moja prababa je tada imala jedan motel u Trstu, tako da znam i privatno tamo, a inače kad još pričamo, ima jedan Srbin je bio vlasnik pola Dubrovnika, Mato Gracić recimo, on je držao čitav Lapat koji je sad ono kao elitni dio gdje su ti hoteli, to je bilo sve njegovo. A što se tiče Trsta i toga, znači prvo da shvate gledatelji šta je Hrvatsko Primorje. Srbi zovu od Dubrovnika do Istre sve Hrvatsko Primorje. Ne, Hrvatsko Primorje je u stvari od, ajde da kažemo, Opatije u Mošćeničkoj Dragi, znači malo prije rijeke, znači od Istre, znači Istra ne, pa do Senja, otprilike, to bi bilo Hrvatsko Primorje i ono je nekad bilo Ugarsko Primorje. Kad je kralj Aleksandar oslobodio istočnu obalu Jadrana i poklonio je Hrvatima, onda je to prozvano Hrvatsko Primorje, što je nekad bilo Ugarsko jer su Mađari držali rijeku. Znači, Mađari su oteli rijeku u 19. vijeku, kad je bila ta Hrvatsko-Ugarska nagodba, i rijeka je trebala po toj nagodbi pripast Hrvatskoj. Međutim, Mađari su je izdvojili da bude njihova i onda Mađari grade taj grad i napravili su stvarno velike i Mađari, i Italijani, znači brojne nacije su taj grad gradile. Sad, Srbi, kaže se ovako, da si ti mogao doći do praktično Budima i do Trsta, da ne bi izašao kroz srpska sela. To je zanimljivo. Da, jer ti ovako, ti kad ideš recimo iz Srbije, možeš proći kroz Bosnu, sve ćeš proći srpska sela, onda dođeš u Liku, upisu ti srpska sela, i onda dođeš do Gorskog Kotara. Tu je interesantno, isto ima srpska sela, to su oni su stvarno došli po Turcima. Znači, bježeći Turci, to su Bunjevci, recimo selo čisto ko su etnički Bunjevci, pa je Srpske Moravice su tamo, Kosanovići, Dokmanovići, to su ta sela. I onda praktično idu skroz tamo do granice Slovenije, tromeđe Slovenije, Hrvatske, Italije i onda imaš u Istri još po neko selo gdje su bili Srbi, koji su bježali pod kugom i praktično su već u Trstu. Tako da je jaka srpska zajednica bila u Trstu, jedna od najjačih koja je stvarno dala, zadužila taj grad, jer Trst je bio tada u stvari najveći slovenački grad. Znači, Slovenci su tamo dominirali i šta je danas sa tim Slovencima, svi se izjašnjavaju kao Italijani. To je ono što bi se desilo Slovencima da ih Srbi nisu 1918. zarobili, jer gdje god su Srbi širili veliku Srbiju i hegemoniju, tamo imamo danas emancipirane nacije koje imaju svoje države, a države su im u granicama gdje je stala srpska vojska. Otprilike tako su granice njihovih država. Interesantno da Srbi 100 godina provode politiku velike Srbije, etničkog čišćenja i sve ono što je Srbima hegemonije i tako dalje, a onda vidimo da su Srbi, recimo u Hrvatskoj 1910. na popisu činili negdje skoro četvrtinu stanovništva. A da danas ih ima možda manje od 3%. Onda odemo u Bosnu pa vidimo da su Srbi pojedinačno bili najbrojniji, preko 40%, danas su Bošnjaci na 50%, ako jesu, pošto je to. Onda odemo u Crnu Goru, vidimo da je Srba bilo 97-8%, sad vidimo samo 30% Crnogoraca tako izjašnjava, do 40%. Znači, tome, samo još malo, ako
dozvolite, oko Primorja i oko Srba u Dalmaciji, pravoslavne Dalmacije. Recimo, interesantno je da prvi putopis praktično sekularni koji piše Petar Hektorović sa Hvara, gde on opisuje svoje trodnevno putovanje do Brača i Šolte, gde on tu praktično zapisujemo prvi zapis jedne epske narodne pesme o Marku Kraljeviću, što više on ubacuje 2 bugarštice i ne samo to, on nudi notni zapis o tome i eksplicitno stoji da se one pevaju na srpski način, kako on kaže, na oni srpski način. Dakle, mi govorimo o 16. veku, o polovini 16. veka. Mi zatičemo i dan danas crkvu Svete Petke u centru Hvara. O čemu se tu radi? Ne samo 16. vijek, pa imamo 3 manastira koja su u Hrvatskoj starija od Kosovskog boja, srpska pravoslavna. A najinteresantnije je bilo 79. godine u Dubrovniku kad je potres uništio jednu katedralu i kad je u temeljima nađena ortodoksna bazilika iz 5. ili 6. vijeka. Tako da od Dubrovnika, praktično kroz cijelu Dalmaciju, mi možemo naći te tragove. Ja kad sam bio mlađi, pred 20 godina, dosta sam odlazio u te krajeve, priču s tim ljudima. Meni su stari ljudi govorili za pravoslavlje stara vjera, ja sam se iznenadio. Pa kako ti je to stara vjera? Recimo, znao sam jednu ženu, ona je još živa, to je jedno selo, zove se Prkos, to je tamo blizu Škabrnje, Zadar, onaj dio. Ona mi je to rekla, ona mi je pričala o tim običajima, ja kažem, pa jeste vi Srbi? Kažu, ne. Kaže, kakvi Srbi, ne daj Bože. Pa kako imate takve običaje? Kaže, pa to se uvijek tako radilo, tako dalje. Čak mi je pričao o jednoj poznatoj ličnosti koja je iz tog kraja da je znao. Tako da sam se iznenadio kad sam to od njih čuo, meni je to bilo, ja sam smatrao Dalmacija je tvrđava hrvatstva. Nisam imao pojma o svemu tome. I onda nađem te dokumente i vidim da recimo onaj mletački general prolazi kroz tu Dalmatinsku Zagoru i on tamo samo nalazi Srbe i Turke. Neposredno, Turci su misli se na muslimane, znači na stanovništvo koje je prešlo na islam. Onda tamo ne nalazi nijedan katolički dim, pošto je ta stanovništvo popisivalo po dimovima. Tako da, kad to vidimo, kad vidimo recimo spise kongregacije za propagandu vjere, vidimo da tamo u toj Dalmatinskoj Zagori dominiraju Srbi. Uz more, ne, uz more je drugačije, tu ima i Romana, ima i Hrvata, ali čim se ode par kilometara od mora, to je, uglavnom su živjeli Srbi. Evo, mi danas kad vidimo njihova prezimena, ja to često puta pričam, kad čovjek ode, ta Sinjska Alka recimo, pa Alkar Vučić i Nikolić. To je najinteresantnije, recimo da se Alka zove, mislim, Hrvoje Vučić, pa onda pa je, ne znam, na primjer, Ante Nikolić, pa takva imena, i onda kažu, pa to su hrvatska prezimena, i kažem to, pa da Bog da ti zetimo to prezime, kad su to hrvatska prezimena, nemaš nikakvih problema sa tim. Pa na kraju krajeva i predsjednik Milanović, njegovo dalje porijeklo, ja ne znam, kako ja to uspoređujemo, baš da napravimo njih sa Rijekom. Ono prezime koje ja ne čujem u Rijeci među onim domaćim čakavcima, pravim tim čistim Hrvatima, odmah mislim da je najvjerojatnije srpsko. Ne mora biti u 100% slučajeva, jer ako je neko bio Kovač, mogo je biti Kovačić, Kovačević i kod jednih i kod drugih, ima takvih primjera. I može rijeđe, ali vrlo rijetko biti obrnuto, jer recimo kao Brnabićka, kako ona otišla tamo, mada ona ipak je došla njezini davno prije na Krk, oni nisu tamo, kako bi oni rekli, nisu oni lokalni, oni pravi, fetivi, što bi se rekao, nego su oni došljaci pred Turcima na Krk. Ali recimo, dešavalo se da se recimo 45. su se oficiri selili u Srbiju, pa ako nađemo među tim Srbima neko prezime, može biti ovako. Čista logika, ako mi imamo isto prezime kod Srba i Hrvata, a znamo da su migracije išle iz Srbije i Bosne prema Hrvatskoj, onda je najčešće to prezime srpsko. To meni nije dovoljno, zato ja odem u Rijeku, okolinu Rijeke i tražim to prezime. Ako ga nema, onda to prezime najčešće nije hrvatsko. Zašto samo da kažem? Zato što sam iznadio neke prezimena za koje sam mislio su čisto hrvatska, nađem ih recimo u Crnoj Gori. I shvatim da su ona došla od tamo, jer ti recimo nemaš prezime koje je čisto recimo riječko Mohorić. To kod Srba nema, to je čisto hrvatsko prezime sa tog Grobnika, otkud je Kolinda. Grabar, to je recimo isto čisto njihovo prezime. Ali zato ti kad odeš u tu Dalmaciju, nalaziš prezimena kao Marić, kao ne znam, kako su oni svi, 90% njih ima prezimena koje imaju Srbi, a tvrde da sa Srbima nemaju veze. Meni je to sumnjivo. Dobro, koliko Srba ima sad u Rijeci, recimo, da se izjašnjavaju kao takvi? Mi u statistici zatičemo 6%, 10%, 12%, neki tvrde da ima i do 20% ako se saberu oni koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Kako sad stoji stvari? Imaju oni neku
kulturno društvo, prosvetno? Vrlo slabo. Ja ponekad odem u pravoslavnu crkvu, tamo budu dva vjernika. Možda u jednom gradu gdje ipak danas žive 1000 Srba. Dobro, to je i u Nišu tako, Jedino se okupe, ja sam zadnjih 15 godina dolazio redovno, sad zadnju nisam bio u Hrvatskoj i bude uvijek nekoliko stotina ljudi, ali to isto malo kad se slavi Božić, onda kad se pali badnjak, onda bude tamo u pravoslavnoj crkvi. To je jedino kad se pravoslavna crkva na Sušaku otvara, samo tad, i skupi se nekoliko stotina ljudi, ali tu budu i Makedonci, bude i Grka, znači nisu samo Srbi. A najglasniji jedan bio je Grdan, kako on tako glasno pjeva krajiške pjesme, kako se ne plaši? Ja pitam, pa kako tako tamo vodi to, pjeva to? A kažem, pa nije on Srbin, on je Hrvat. Kažem, pa šta? Kaže, žena mu je Grkinja. Aha. Znači, evo kako to, i onda on preko nje prihvatio pravoslavlje, tamo je kolovođer. Ovi riječki Srbi, oni su svi ipak malo i distancirani, i plaše se, i ne vole to isticati. Ima ih, ne možda na popisu oko 6% Srba u Rijeci, ali realno je to puno više. To znam kad sam radio, ja sam tokom studija radio, nosio sam to je Hrvatski autoklub, to je kao, ne znam kako se to u Srbiji zove, ali znači svaki vozač koji se registrira dobije taj katalog, pa sam ja to nosio na adresi. Ja vidim u tim zgradama ima puno više od 6% prezimena koja su očigledno srpska. Tako da, mislim da je u Rijeci bilo 90. godine, možda 91. već manje, ali 90. vjerovatno je bilo ovako po nekoj mojoj procjeni preko 20% Srba. Jer bilo je jako puno Jugoslavena i jako puno Srba, znači do petine stanovnika Rijeke su bili Srbi i bilo jako puno, mislim, kad se gleda to, nijednom gradu u Hrvatskoj većem, znači Dalmacija je druga priča, u nju ne bi ulazio, ali uzmimo recimo Rijeku, Pulu, Osijek, Vinkovce, Vukovar, nije bilo Hrvata više od 40%. U Rijeci je bilo, mislim, oko 32-3%, sad pričam iz glave, ali do 40%. U Puli je bilo tako 35-6% isto. Inače su retki gradovi, ja mislim da su oni koji su se izjašnjavali kao Hrvati činili preko 50%. Pa jedino Zagreb, dobro, Varaždin je bilo oko 10% Židova, ali recimo, evo, Vinkovci, Vukovar, Osijek, Rijeka, Pula, znači najveći hrvatski gradovi, tamo su Hrvati pred 100 godina, znači na dan ulaska u Jugoslaviju, u svim tim gradovima Hrvati nisu činili ni 40% stanovnika. Sada je aktualan ovaj novi popis u Hrvatskoj koji je upravo završen, digitalni popis, kampanja za i Srbina i tako redom. Srbi su bili konstitutivni u Hrvatskoj do 1921. godine. Tuđman je ukinuo konstitutivnost Srbima. Sad malo prelazim možda na krajnje politički teren, ali ja moram to da vas pitam. Srbi imaju sada tamo prava kao nacionalna manjina, određeni broj Srba živi, mi sad možemo da kalkulišemo koji je to broj, ali činjenica je da se u Evropskoj uniji ta prava ne poštuju do kraja, čak i elementarna prava na pismo i tako redom, a o tihoj asimilaciji svakako da možemo puno da kažemo. Međutim, da bismo bili pošteni, ne dešava se to samo u Hrvatskoj. U Sloveniji, recimo, susednoj, divnoj, smatram i divnom, Srbi su najveća nacionalna manjina koja nemaju priznati status nacionalnom manjinom. To znači da nemaju pravo na zastupništvo u državnom zboru, zanimljivo ime za skupštinu, o tome također možemo diskutovati. Dakle, Srbi nemaju elementarna prava, iako su najveća nacionalna manjina, dok u isto vreme Slovenci u Srbiji imaju status nacionalne manjine. Nije li to neobično? Da, nije ista situacija u Hrvatskoj i Sloveniji, zato što Hrvatska ima, pogotovo na papiru, ali i u praksi možda i najbolje riješen odnos nacionalnim manjinama u Evropi. Zato je rekao nedavno profesor Jović da bi bilo Hrvatima bolje da su u Bosni nacionalna manjina kad bi imali takva prava. Tako da u Hrvatskoj nacionalnoj manjine daju čak 8 saborskih zastupnika od 151, čini mi se da ih ima. Tako da praktično svaka vlada se sastavlja samo njihovim rukama. Ali u praksi to ne funkcionira za Srbe u Vukovaru, znači gdje se Srbima ne dozvoljavaju prava, ne dozvoljava se pismo, maltretira ih se za zločine. Srba u Vukovaru već odgovaralo preko 200 ljudi. Pa koliko je ljudi tamo činilo zločine? Znači, na Ovčari je ubijeno 200 ljudi. Znači, svaki je već, ispada da je ubio po jedan. Znači, to mi sumnjamo u taj program, pogotovo kad znamo da oni koji su likvidirali srpske civile prije početka rata u Vukovaru nisu odgovarali, nikad niko. Dobro, Merčep je odgovara nešto, mislim da on čak nije u optužnici danas dao ima u Vukovar, imao je Pakračku Poljanu, što kad je otišao iz Vukovara, odnosno ti njegovi ljudi, međutim u Vukovaru je ubijeno, to malo ko zna, oko 180 srpskih civila. Prije početka rata, prva žrtva je bio Stevan Inić Srbin, drugi je bio onaj Ovljević Srbin. Znači, prve žrtve su bili srpski civili, nikad niko za to nije odgovarao. E sad,
Znači, sad je situacija puno bolja i Srbe najčešće niko ne dira, mada je jedno istraživanje sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu pokazalo da oni koji su se javljali na ove oglase za posao sa srpskim imenima, studenti su se javljali, imali su nešto manju šansu da dobiju posao. Ako bi se neko javio sa imenom Hrvoje Ante, prije bi dobio posao nego ako bi se neko, ne znam, sa imenom Stevan Jovan. I to pokazalo se 2 puta manje su odgovarali na to ime, što pokazuje koji su ti realni problemi kad je nešto na papiru i u zakonu dobro riješeno. To ne znači da je to tako i u praksi, jer kad vi imate jedan narativ koji se širi preko medija, preko intelektualne elite koji je izgrađen na srbofobiji, onda ja uvijek kažem, dobra je situacija u Hrvatskoj koliko se hrvatski narod truje od strane elita. Kad bi hrvatski narod slušao ono što elite kažu i što kažu mediji, ti mainstream najgori, kao što je Hrvatska televizija, gdje dnevnik svaki dan počinje, to uvijek kažem kod da je sprva i gdje svaka priča počinje i završava sa veliko srpskom agresijom, onda bi bilo i puno više napada. Slovenija je druga priča, ona tamo ne daje nikakva prava ni Srbima, ni Bošnjacima, osim kad igraju za reprezentaciju, tamo mogu. Srbi su autohtoni praktično u toj Beloj krajini od 16. veka, što je po slovenačkom zakonodavstvu uslov za dobijanje statusa nacionalne manjine, ali ne kada su u pitanju Srbi. Tako je, znači, mislim su oni samo Italijanima dali taj status i nikom drugom. I Mađarima i sad uključuju i Rome, iako su oni u promilima u Sloveniji, a Srba ima po njihovoj proceni oko 40.000, a Srbi kažu oko 100.000. Pa moguće, ja sam vidio kad sam bio, puno puta sam bio u Sloveniji, tamo ima jako puno Srba. I dobro, nisu to ti iz Bele krajine, to su svi ovi koji su došli kasnije, međutim nema veze. Oni jednostavno ne daju ta prava i ne znam kako će to funkcionirati, jer Slovenci su vrlo tvrdi, ono što kaže Ljubiša Ristić koji tamo dugo živio i dizao umjetnost, to kaže, imaju taj jednu komponentu čak i rasističku prema južnacima. Ja sam uvijek pričao, jedan događaj od koji se meni ledi krv u žilama, iako nije on tako strašan, kad je moja majka bila tamo na ekskurziji, znači 14 godina, i oni su jeli nekakva peciva i naletio je nekakav Slovenac i vidio njih kako pričaju na hrvatskom jeziku, jedu ta peciva i on je viknuo, ova ne znam kako kaže, da žemljičke ili kako ono, su slovensko pekari pekli za slovenačko deco. Znači njemu su djeca koja se smiju, koja se vesele, koja uživaju u doručku, izazvala takvu monstruosku reakciju. Za mene je taj čovjek veći monstrum od nekog ko ubije ratnog zarobljenika. Jer ti u ratu i kad si ubio neprijatelja, ali pazi, tebi je dijete od 14 godina koja uživa u doručku izazvala reakciju mržnje i potrebu da ti tu djecu napadnaš i kažeš ne, ova peciva su pekli za slovensku djecu, a ne za vas. To je strašno. Tako da takvih primjera u Sloveniji ima jako puno. Međutim, Srbi se trebaju izboriti preko svojih institucija. Kad pristaneš na tu igru, onda moraš tako, kaže Vučić da je Srbija na evropskom putu, a taj put je beskrajan, to je onaj dan, beskrajni dan, onaj film, nikad taj put ne prestaje i ono što je Kissinger rekao, koga zoveš kad zoveš Evropu. Evo, ja bih pitao Vučića koga on zove kad zove Evropu, da li Makrona, da li Merkel, da možda London. Ne znam šta je jučer rekao Putinu na kom je putu, ali to je druga tema. Srbiji, Rusiji odgovara da je, zašto Rusija ne bi odgovarala Srbiji u Ruskoj uniji? Što više proruskih članica, to bolje Rusiji. A pitanje da li to Srbiji odgovara, to je veliko pitanje. Ja ne kažem ni da ni ne, to bi trebalo cijela studija o tome. Možemo o tome, samo bih htio još malo da zaokružim, jer srpske zajednice se nalaze u različitom pravnom statusu, iako Jugoslavija bila jedna državna tvorevina. Lepa je Jugoslavija, lepo je to kraj napravio. Možemo da pođemo u Makedoniju, recimo, da Srbi nemaju kolektivna verska prava, nemaju pravo na ispovedanje vere u Severnoj Makedoniji, recimo. Iako imaju određena prava na političku reprezentaciju, imaju 1 do 2 poslanika, međutim, nemaju pravo na ispovedanje vere, praktično, gdje nemaju hramova, oni su istarani praktično. Dobro, kralj nije kriv za situaciju u Makedoniji, zato što kralj je većinu svoje policije, žandarmerije poslao u Makedoniju 1918. Proces je tamo krenuo drugim pravcem. Oni su tada imali puno jači bugarski identitet nego srpski i nije se to više moglo ispraviti. On je imao neke druge greške, za Makedoniju ne. Ako je jedan narod doživio represiju od strane Srba, to su Makedonci. Znači, jedan narod na Balkanu se može žaliti da je nešto živio, zato što većina te žandarmerije, sad ne znam točno podatak, recimo 2/3 je bilo stacionirano u Makedoniji i na Kosovu od cijele Jugoslavije. Znači, Hrvati tamo obilježavaju kad je neki žandar lupio šamar nekom Hrvatu, a stvarno kojem se potpuno netaktično se postupalo prema Makedoncima i to je recimo bila velika greška. Što se tiče Hrvatske, to smo preskočili u prošlom pitanju, do 1991. Srbi su konstitutivan narod po Hrvatskom ustavu i oni su
ovaj ili onaj oblik konstitucije u Hrvatskoj imali stotinama godina. Znači, ili kao zasebna administrativna jedinica Vojna krajina, koja se ukida, mislim, 1881. ako nisam pogrešio, ili 81. Ukida se pod uvjetom da Srbi postanu konstitutivni unutar Hrvatske. Odnosno, tada su bile Hrvatska i Slavonija. Dalmacija nema veze tad s Hrvatskom, ona je pod Bečom. Hrvatska i Slavonija su pod Mađarskom. Zato ja Hrvatima kažem, pa se često tako ljute, prijete i to kad kažu pustite kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije, kako bi Austro-Ugarska. Ja kažem, super, svi Dalmatinci bi vam igrali za Austriju, a svi rođeni u Hrvatskoj i Slavoniji bi igrali za Ugarsku. Tako samo da vidite ko vam je spojio to sve u jednu državu, taj mrski kralj i jedan od 3 najviše ličnosti za Hrvatsku. Tako da su Srbi izgubili ta svoja prava, što je strašno. Evo kažem jedan primjer. Da Hrvati u Bosni zamisle sljedeću situaciju. Da Bakir kaže, ili Sebija, pošto se ona pita tamo, a ne ona, dobro. Ali da Bakir kaže ovako, sretan sam što mi žena nije Hrvatica, da kaže svešću Hrvate u federaciji na 3%, da izbaci Hrvate iz Ustava i da kaže da islamska država nije bila samo teroristička država, nego izraz želje svih muslimana. Isto je napravio Tuđman. Rekao je da je sretan što mu žena nije Srpkinja, rekao je da će Srbe svesti na 3%, izbacio Srbe iz Ustava i rekao je da NDH nije bila samo bošnjačka tvorevina, nego odraz želje hrvatskog naroda. Prema tome, Srbi su to doživjeli u Hrvatskoj, to niko ne priča. A Hrvati u Bosni bi za puno manje rušili balvane da se danas to desi. Zahvaljujem vam na odgovor. Htio bih samo još nešto tu oko Hrvatske jer ima veze sa Crnom Gorom. Naime, to je ta teza o pravoslavnom narodu koji nije srpski pravoslavni narod i teza o takozvanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. To je jedna teza, to je praktično teza Ante Starčevića da Srbi ni ne postoje samo pravoslavni Hrvati koji je ugrađena u ustaški program. Ante Pavelić eksplicite obraćaju se Saboru u takozvanoj nezavisnoj državnoj Hrvatskoj, kaže u pravoslavlje niko ne dira, pravoslavlje može, ne može srpsko pravoslavlje. To ne bi bio problem da te iste reči nije ponovio crnogorski premijer svega pre godinu ili dve i da nije ugrađeno i u projekat Montenegrinske Milove Crne Gore. Dakle, taj Pavelićev program koji je bio jedan incident praktično u istoriji je sada učinjen normom i imamo zakonsko normiranje, a da se ne pominju izvori. Izvori su ti, govor Pavelića u Saboru NDH i tu imamo osnovu za izgradnju novog crnogorskog identiteta, nove crnogorske crkve koja ima veliki uzor u takozvanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je vaš stav o tome? Ajmo od kraja. Priča čovjek koji je osnovao ovu modernu Hrvatsku pravoslavnu crkvu, kako je osnovao? On je šetao po ulici i vidio je čovjeka koji je prodavao sličice svetaca. I pitao ga je zašto vi prodajete te sličice, kaže pa da nemamo čeka da živim i to. I čuje po naglasku da nije iz Hrvatske. Kaže odakle ste vi iz Bugarske, pa šta ste tamo radili? Kaže on je raspo bio bugarski. Kaže pa je bi voljeli opet da budete svečni? Kaže kako ne? Pa je bi voljeli patrijarh, pa evo vladika, pa to bi je san. I njega uzme i s njim osnuje Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Međutim, ta Hrvatska pravoslavna crkva se 1, 2, 3 puta dijelila, tako da sad imaju trenutno 2, jer ovaj koji je vodio 3. je umro. I taj čovjek, znači čovjek koji je bio klošar na ulici u Zadru i prodavao sličice, prema svjedočenju tog, ja to nisam vidio, to priča taj koji je osnovao tu crkvu, taj mislim da se zove Matanović, taj danas vodi Hrvatsku pravoslavnu crkvu, znači to je otprilike isto ko Miraš. Kad tako nešto... Dakle, da kažemo je to nekanonska... Pa to je, nema pravoslavne crkve, to je jedan čovjek. Ja. To je ono što kaže kad jedan političar osnovao javnu kuću, kad otvorio javnu kuću pa kaže ko će raditi na početku, ja sama, kad krene posao vidit ćemo. Znači, ko što je taj političar bio javna kuća, tako isto javna kuća, Hrvatska pravoslavna crkva, to je jedna sramota, to je isto koji Miraš. Isto, znači samo što Miraš ima 2, 3 raspopa, nema nikog. Tako, to je, zašto je Pavelić to dozvolio? Ne bi Pavelić ni to dozvolio, oni ne dozvoljavaju ništa. Međutim, on je bio pod pritiskom nacista da pacifizira Srbe, jer stalni ustaški genocid i zločini su stvarali odljev Srba u partizane i to je Njemcima smetao. I onda su Njemci tražili od Pavelića da napravi nešto po tom pitanju, onda on tek tada rekao, može, jer nije prvi cilj bio pravoslavlje, ali bez Srba, ne, nikakvo pravoslavlje. Znači ovo tu je samo u stvari da se stvori nekakva lažna
Crnogorska pravoslavna crkva koja bi onda s vremenom ušla u uniju sa papom. I onda bi sve svetinje, dve najveće svetinje u kršćanstvu su od 5-6 najvećih svetinja, dve su kod Srba. Jedna je ta ruka Jovana Krstitelja koju, ako je Vatikan već nije uzor, nije podvalio neku drugu, ne znamo. Znači najveće svetinje, a zašto Ivan Krstitelj važan masonima i malteškim vitezima, svime da sad ne pričam, su u Crnoj Gori u stvari, kod Srpske pravoslavne crkve i oni pokušavaju na sve načine otet i Ostrog i sve što tamo postoji i onda je tu samo taktika, igra, varka, Hrvatska ili Crnogorska pravoslavna crkva, ne, cilj je uništavanje Srbije iz više pravaca. Jedan je američki, a zašto su Amerikanci protiv pravoslavne crkve? Njih ne smeta Svetosavlje, njih smeta Srpska pravoslavna crkva koja je značena u izvještajima State Departmenta kao područje kuda se širi maligni ruski utjecaj, tako su napisali. Zašto Vatikan? Vatikan hoće svetinje, hoće utjecaj i tako dalje. Zašto? Znači svaki od njih ima razlog zašto to radi, a generalno Svetosavlje i Srpska pravoslavna crkva su imunni sistem srpskog naroda. Znači ne može epidemija zla napast Srbe ako taj imunni sistem jak. Ako ti njega oboriš preko drugosrbijanstva, preko priče o evrounijastvu, jugoslavenstvu i bilo čemu drugom, onda kreće bolest. Znači to su kao antitijela, zato što pričaju su nam danas epidemije nažalost bliske, Svetosavlje su srpske antitijela, srpska bijela krvna zrnca koja čuvaju Srbe da ne nestanu. I zato se napada. Sve ove priče može pravoslavlje bez Srba, ne može, nego je to korak prema onom koje posljednjima, to je da to sve bude katolička crkva. I evo, Stepinac kad je bio tu u Nišu, u vašem kraju, priča predivno o Nišlijama, kažu divan narod i to je, kažu, 20 godina bi mu trebalo da ih sve pokatoliči. Razumijem. Što mislite, zašto se odlaže popis u zakonskom roku u Crnoj Gori? Mi imamo sad jednu sinhronizovanu popisnu politiku, praktično u Severnoj Makedoniji završen popis, ne znam rezultate, Hrvatskoj također očekuje se, Crna Gora odlaže taj popis, Crna Gora je posebno interesantna. Što mislite, zašto? Zato što se oni plaše, ne znamo da uspravom, da ovaj put će procenat Srba biti puno veći nego prošli put su bile i ucijane i ljudi su se plašili. Kad je prošli popis bio, onda je ta Milova eurounijatska politika bila na vrhuncu snage. I oni se plašili da bi ovaj put broj Srba bio barem 10% veći, što oni ne mogu dozvoliti nikako i zato odlažu taj popis, jer bi se tu vidio koliko su Srbi jaki, smatraju da će, ako odlože dovoljno, uspije preokrenuti opet stvar, da će... Mislim, tamo su sad strašni utjecaji i borbe za vlast i borba za Milovo nasljeđe, ali svima je zajednički neprijatelj, znači Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori kao čuvar srpskog identiteta tamo. Jer ono što ja razumijem ljude, neko iz Dalmatinske Zagore koji ima srpsko prezime, što on ima se Srba, po 300 godina, 400, njegovi su se pokatoličili ili zaboravili sve, ne zna ni tu jednu bugaršticu. Ali da ne, ljudi koji su im očevi bili Srbi, ili oni koji su sami bili Srbi, unutar svog života se mijenjaju. Znači, kako da budem pripadnik nacije koje se njezin otac odrekao? Znači, Čilas se odrekao te nacije pod kraj života. Znači, to je jedina nacija koju se odrekao osnivač nacije. Znači, jedina nacija za koju znamo dan i sat kad je proglašena u Crnogorskoj skupštini fašističkoj. Taj drugi otac te nacije, Sekula Drljević, njega su zatukli sami Crnogorci na austrijsko-jugoslavenskoj granici. Ovaj treći otac te nacije, Štedimlija, on je bio najbliži saradnik Anta Pavelića. On je posle prešao u Hrvate, ušao u Hrvatsku, tako, jedan im je prešao u Hrvate, drugog su sami Crnogorci ubili, a treći se odrekao toga pred kraj života. Evo, to je tragikomedija. Da. A šta mislite o zakonskom normiranju istorijskih događaja, takozvana politika istorije ili istorijska politika, kako god prevedemo taj nemački termin? Mi imamo donošenje rezolucije o Srebrenici koje postaju zakoni, oni se sinhronizovano donose, Crna Gora je također donela jedan takav zakon i tako redom. Imamo taj akt Inska. Kako tumačite taj proces? Je li to proces koji vodi ozdravljenju ovog prostora ili upravo suprotno? Pa to su ti, ja ih često zovem zapadnjaci, divljaci, oni misle da se sve mora zakonom urediti. Jednostavno, kod Srba postoje, a i na Balkanu, kod svih naroda Balkana, ti nepisani pravila i nepisani zakoni koji su puno jači. Ta ideja da se stvara nasilno
nekakva dogma, pa u historiografiji ne smije biti zabranjenih tema. Znači, mi danas imamo takvo mišljenje, sutra se može praviti dokument ili nekakav arheološki nalaz koji će sročiti ono što smo vjerovali. Pa Stephen Hawking je priznao da je on 20 godina bio u krivu po pitanju crnih rupa, na primjer. Znači, u svakoj nauci, da li je to prirodna ili je to društvena, nema nikakvih dogmi. Kakva dogma? A pogotovo zato što ovo služi samo sa razručanavanjem sa Srbima. Recimo, kad bi Srbe vodile vlasti koje su možda malo, imaju neki otklon prema Rusiji, više su prozapadne, onda bi možda bilo malo manje toga, ne puno manje, jer vidjeli smo i kad su žuti bili na vlasti, nije bila neka velika razlika, ali onda se ovo još dodatno potencira. Znači, generalno će uvijek... Interesantno to što ste rekli, izvinite, Srbija ulazi u Europsku uniju, evo, slavimo punih 20 godina i malo više. Za 20 godina ulaženja mi smo ostali bez Crne Gore, zajednice s Crnom Gorom, ostali bez Kosova i Metohije, dobili antiustavne briselske sporazume, mi smo dobili LGBT premijera i zemlju je napustilo preko 500.000 mladih i obrazovanih najmanje, mi smo doživjeli nacionalni, socijalni i kulturološki kolaps, a sve to pod monitoringom Evropske unije. Pa je li to cilj Evropske unije ili je to naprosto jedna greška, jel? Mene Srbija na tom evropskom putu podsjeća onu priču o Sretnom Ivici koji je radio kod jednog čovjeka pa je dobio vreću zlata za uzvrat. I onda mu zlato bilo teško pa je, mijenjao zlato za konja, pa je konja za kravu, pa je na kraju, ne znam šta je završilo, nije ni kokoš na kraju tog ogromnog zlata. Tako se Srbija stalno nečeg odricala na tom evropskom putu, na kraju nije dobila ništa. Ono što je tu isto ovako znakovito je da Srbiju niko Evropsku uniju ne zove, osim deklarativno. Bili su sad na bledu, jer vam se sviđa arhitektura u kojoj su bili. Ovako, ja sam samo rekao nek vrate ključeve vlasniku. Ko je vlasnik? Vlasnici su Karađorđevići. Znači, oni su lijepo tamo ugošćeni i nek sad vrate ključeve oni koji su vlasnici svega toga. I čak ni datum nisu dali. Znači, ne idu čak toliko da slažu. Pa kažu, evo, do 2033. Znači, čak ni to ne daju. Kad vam ne daju datum, čak ni neki daleki magloviti, znači da od proširenja Europske unije nema ništa. Vidjeli smo koliko je Makedonija prošla. Šta je bilo na referendum? Jeste li to da se zovemo Sjeverna Makedonija, pa s tim imenom uđemo u Europsku uniju? I eto, Zajev je dao, isporučio to što treba i sad je on pa Bugarska je rekla, nema, Bugarska sad traži da se preispita porijeklo Makedonaca, jer su oni u stvari Bugari, lažna nacija koju je stvorio Tito. Meni to zvuči na Šešelja. Pa kako to zvanična Bugarska ima Šešeljev narativ i nikom to ne smeta, to je članica Europske unije, a kad bi Srbi, recimo, malo preispitali nacije oko sebe, ne znam šta bi se otkrilo. Mislim da to za ove nacije okolo ne bi bilo baš pohvalno. Puno ste nam rekli večeras, nalazimo se pri kraju razgovora. Hteo bih samo da, eto sad možda obrnemo perspektivu, sa Evropskom unijom je praktično gotovo, to je jasno i najvećim entuzijastima, međutim otvaraju se neke regionalne inicijative. S jedne strane postoji unutar te Evropske unije, postoji Višegradska grupa koja nudi jednu ideološku platformu potpuno drugačiju, koja je alternativa briselskoj platformi. Dalje ovde u našem regionu se otvaraju neke inicijative kao što je Otvoreni Balkan. Srpski pokret Dveri je izašao sa inicijativom za srpskim mini Schengenom, praktično jednom vrstom jedinstva sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom. Postoji krajevska inicijativa, vrlo interesantna, između Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije. Dakle, vidite li vi u regionalnom tom povezivanju na različite načine asimetrično jednu vrstu alternative ovom evropskom putu koji je završio? Ja uvijek dajem jednu sliku 89. godina kad su u Drezdenu 1000 Njemaca pokušali ukrcati na taj vlak ili voz koji je vozio za zapad, za Berlin, za zapadni, za tu demokraciju, kapitalizam, slobodu. I recimo, nek se ukrcalo na njega 500 ljudi. I da su ti 500 ljudi 89. upali u vremensku rupu i da su izašli u Njemačku 2021. godine sa maskama, sa vojskom na ulicama, sa trajnim lockdownom, za vakcinisane i nevakcinisane, za zabranima božićnih sajmova i svega toga,
pa oni bi rukama i nogama bježali nazad u onaj totalitarizam iz kog su izašli. Zapadna Evropa ne nudi ništa, to je jedan brod luđaka na ovom okeanu i nema im spasa. Ko misli drugačije, nek proba prošetati bilo kojim većim evropskim gradom, kad kažem veći, mislim većim od, evo, veličine Niša pa nadalje, a i manjih od Niša, nek pokuša prošetati po bilo kojem kvartu koji nije u centru i u centru iza 10 uveče. Evo, samo toliko. Ja sam recimo pokušao pa sam napadnut. A žene pogotovo, znači žene mogu odustati od toga da i kolima mogu proći jer na semaforu će im probiti tako što znam takve primjere. Znači tamo je nasilje, pa ko provodi mjere u Marseille? Baš me interesira, ja sam bio, kad sam bio u Francuskoj, baš me zanimao, pa sam išao u te pakistanske kvartove da vidim koja to policija provjerava maske i lockdown u pakistanskom kvartu u Parizu. Pa zašto Švedska nema mjere? Jer ima 40% migranata. Znači, Evropa je propast. Evropa je propast i sad jedino što Srbija može... Evropska unija, postoji drugi način aranžiranja odnosa. Evropa nacija... Ja se u stvari ne nadam, nemam nadu jer Poljaci su Hrvati na steroidima, ali bi volio da se Poljska okrene Rusiji. Znači da izglade te svoje odnose iz prošlosti i da se okrene, jer kad bi Poljska, vrlo moćna masovina je bila Varšava, Moskva, Budimpešta i da se onda tu može prikačiti Srbija, ja sam rekao i Hrvatima. U ovom vremenu kad se sve raspada, što su nama rekli, koji je prednost ulaska Hrvatske u Europsku uniju? Pa kaže meni čovjek koji je šef carine bio u Hrvatskoj, kaže meni, a mi samo na carini gubimo milijarde koje nikad ne možemo vratiti. Onda banke strane iz Hrvatske iznesu 1,5 milijardu. Znači to su milijarde koje se nikad ne vraćaju. Jer Europskoj uniji ti uplatiš 500 miliona eura godišnje, Hrvatska 600, i može izvući do 1,5 milijardu. Ali to je kod da ja kažem, ajde da svi vi ovdje stavite pare kod mene, pa ću ja ti možda i više dam, a možda ti dam i manje. Hrvatska prvih 5 godina nije skoro izvukla niti pola ono što je uplatila, onda je sad počela prebacivati ono što uplaćuje. Znači Hrvatska recimo uplati 500, a izvuče 550 ili 600, super. A banke, 550 ili 600 miliona eura. A banke iz samo strane odnesu 1,5 milijardu, a carina nekoliko milijardi i tako redom. Tako da Europska unija ne donosi ništa osim ono što je bilo do korone, da si ti mogao samo sa ličnom kartom putovati u sve europske zemlje. Sad to više ne možeš ni to. Jedina stvar koja je vrijedila, toga više nema. Ja sam Hrvatima rekao, morate se okrenuti onom što jeste. Jeste u Sloveniji, jeste na Balkanu, jeste čak i kršćanstvu, katoličkom, kakvom takvom, ali takvom. Puno bolje to nego da tamo nestanete, što prema Hrvati idu. Ja ne znam da za Hrvatsku ima nade. Bosna, Srbija, Makedonija, one se još mogu spasiti. Hrvatska ne vjeruje, mada su ovi protesti u Hrvatskoj sad bili vrlo fascinantni. Iz kojeg razloga? Kad je glavni govornik na protestu, kod ja inače dobro znam, spomenuo podršku iz Srbije i više puta apelirao da ne dozvolimo da nas sad, da bi skrenuli problem sa korone, iz drugih ekonomije i svega toga, gurnu u nekakav rat Srbi i Hrvati, on je dobio aplauz. Hiljada i hiljada ljudi na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. To nikada ranije ne bilo moguće. To čisto da vidimo kakav je neprijatelj i u kakvom smo mi sukobu, jer Marks kaže ovako, da se povijest prvi put ponovi kao tragedija, drugi put kao farsa. Ajde da testiramo Marksa na primjeru Prvog svjetskog rata. Drugi put se ponovio kao tragedija sa puno više žrtava. A sad se ponavlja kao farsa pred našim očima, a mi toga nismo ni svjesni. Jedino rješenje je oslanjanje i na Kinu, i na Rusiju, pa čak i na Tursku. Turska je moćna sila, ljudi ne znaju da je preko 20 zemalja izvezla opremu sad za koronu i tako dalje. Na sve te zemlje, ali ne prekid suradnje s Europskom unijom. Sad bi vam ovi eurofanatici rekli, pa da, Srbija uvozi više iz Europske unije, pa da, kada se Hrvatska računa, izvuci Hrvatsku, pa da vidimo koliko onda uvozi i izvozi, ali nema veze, pa trguje onda sa njima. Ali nemoj biti dio te jedne politike koja je pogubna, jer evo vam primjer, evo sad najnovije, da zemlje poput Austrije, Njemačke uvode te lockdown. Austrija kaže trajni lockdown zauvijek, za one koji nisu primili vakcinu. Gibraltar 100% je primilo 2 doze, 40% booster dozu. Opet sve se Ako dozvolite da vežemo, i to je ujedno i moje posljednje pitanje za večeras, da vas pustimo da se vratite vašoj lepoj Rijeci, da uvežemo sve ovo što ste do sada rekli. Dakle, da li je sa liberalizmom gotovo? Što je jedna utjecajna knjiga u Americi koja je best seller, koju Obama sad tako čita u 8. Zašto je liberalizam
propao, Daninova knjiga Why Liberalism Failed, kod nas je prevedena drugačije, zašto liberalizam propada, kao da ne smeju da kažu prevodioci da je već propao, dakle za Ameriku jeste propao. Brexit je simbol toga, Trumpizam je simbol toga, Putin je praktično svojim novom konzervativnom politikom koju je ugradio praktično i ustav. Fratelli d'Italia koji pobjeđuju, znači fašistička stranka. Italijanska braća, Salvini, sve više imamo Putin Versteera, kako se zovu u zapadnom svetu. Dakle, da li smo na pragu jedne konzervativne internacionale, jednog transnacionalnog konzervativnog pokreta koji brine o porodičnim vrednostima, o hrišćanskim vrednostima, koji brine o antimigrantskoj politici, LGBT pravima, stavlja ih u neke normalne okvire i sada se na neki način bori i protiv ovog COVID novog autoritarizma. Dakle, moje pitanje, da li je po vama ovaj COVID autoritarizam način da se održi status quo, da liberalizam koji je već prošao na autoritaran način zadrži svoje pozicije koje su već otišle u istoriju, da tako kažem, i živimo u postliberalnom svetu? Mi vidimo da ti desni pokreti, konzervativni, su jačali u cijeloj Evropi prije dolaska korone. Znači, oni kao da su Trumpa rušili, jer COVID je srušio takozvani COVID, kako oni zovu, to je neurologističko programiranje, puno bolje da se kaže kineska gripa, na primjer. Oni su srušili Trumpa jer je Trump, većina Amerikanaca svoje penzije ima onim fondovima čije su dionice rasle prilike 10% na godišnjem nivou. Trump imao čistu pobjedu da se nije desila korona. Pitanje je kako on izgubio, to je isto veliko pitanje regularnosti tih izbora. Vidjeli smo situacije upadanja u skupštinu, znači nisu samo Srbi, ne demokrati. Vidjeli smo da sve ono što je zapadu, što se kleo da je pregazio preko noći, sva ta ljudska prava, one scene iz Wuhana su bile strašne, a onda su se takve scene ponovile u zapadnoj Evropi i sad se ponavljaju. Zašto njemačka vojska vježba tamo u onim gradovima, duhovima, šta vježba, obračun s narodom, nije mi jasno. Tako da ti konzervativni pokreti su vrlo jaki jer je to prirodno. Ima jedna fenomenalna knjiga koju su vam preporučujem, zove se Smrt zapada. Patrick Buchanan napisuje pred 20 godina. On je tamo sve objasnio, ne treba ništa preći, samo ljudi trebaju uzeti tu knjigu i pročitati. Znači tamo jasno piše da niko nije htio ginut za te liberalne vrijednosti. Pa da li bi ti ginuo za LGBT prava, da li bi ti, znači ti gineš za pravo da dvije žene posvoje dijete. Pa ko bi za to poginuo? Ili recimo... I da budu premijer u Srbiji. Evo, ili za zelenu agendu. Evo recimo, bi ti poginuo za zelenu agendu. Meni kaže čovjek koji je veliki ekspert za to u Hrvatskoj, kaže, ma kakve vjetroelektrane, kakve obnovljive izvore energije, od toga nema ništa. Kaže, to je nerealno, to je bajka. A to je nova agenda, znači sad je ta agenda s koronom i agenda sa tim zelenim obnovljivim izvorima energije, odnosno sa tom ugljičnim otiskom, što oni u stvari, što je krajnji cilj toga. Ili recimo... Da li treba odvojiti zeleni konzervativizam od nove zelene agende? Jer zelena politika je izvorno konzervativna stvar i u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj i tako redom i dan danas... Zato što oni uvijek izopače, izopače ono što je dobro. Znači, oni su 68. prisvojili praktično zelene politike. Ko od nas ne bi bio protiv zlostavljanja žena? A oni na to stave nekakav feminizam gdje potpuno redefiniraju ulogu žene. Znači, od onog da je normalno da je čovjek svaki da dođe muž pijan kući i da tuče ženu. Oni stave to na plakat, a onda od žene rade muškarca, ne znam, sve samo ne ženu. Ili svaki čovjek normalno je protiv toga da se nekom maltretira zato što u svoja 4 zida ima nekakve homoseksualne sklonosti. A onda te oni stave u reklamu Djeda Mraza koji ljubi drugog muškarca, to je najnovija sad reklama, a djeca uopće nisu seksualna, pa ne treba djecu seksualizirati. Jer djetet ima sad pitanje, mama, zašto Djeda Mraz ljubi drugog muškarca? Šta to znači? Pa vi imate već u školama one slikovnice, 2 princa i takve stvari. Znači, rana seksualizacija djece. Da se neko pitao, čisto zavira, zašto su pornografski sadržaji na internetu besplatni? Pa tu bi se moglo ogroman novac zarađivati. Evo, mi vidimo da starlete u Srbiji, koji imaju takve stranice, nekakve OnlyFans zarađuju 10.000 eura. Iako je sve dostupno, znači ljudi su spremni za to plaćati. Zašto ni to ljudima daju besplatno? Zašto se forsira hollywoodski filmovi, evo, i s tim ću završiti, ovo je strašno. Svi ovi blockbusteri koji se lože po $230 milijuna, nema pozitivca bijelca. Evo, zadnji ovaj Vječnici, nema pozitivca bijelca. Znači, glavni negativac je bijelac, heteroseksualac, vjerovatno bi bio usput arhetipi kršćanina. Glavna pozitivka je negativka isto tako bijelkinja, izgleda onako kao Norvežanka. Ko su pozitivci? Latinosi, Kinezi uvijek mora biti pozitivni, kineski lobby
kineski kapital financira Hollywood, crnci normalno, ko je najpametniji, najjači u cijelom filmu? Crnac, homoseksualac, koji ima muža i dijete. Sjajno. Evo, to je heroj koji spašava svijet. Oni su jači od ovih Avengersa Marvel, koji su još jedna stepenica iznad. Evo kako oni to rade, pa i Kapetan Amerika koji je bio predstavnik one bijele, konzervativne Amerike. I pričati sad. U zadnjoj ovoj emisiji, u zadnjem filmu, znači to je najgledaniji film svih vremena koji je najviše zaradio, Endgame, on tamo podržava jednog čovjeka kao, kaže on homoseksualac, bravo, samo tako, super, ajde da dođemo kod tebe pa da navijamo za tebe kad smo, dotle to ide. Znači napad na bijelca, muškarca kršćanina koji je tebi zapadnog svijeta. Ako imamo to sve kao indikatore, kao sad neke parametre, malo čas se citirali Marksa i on je dosta preuzeo od nemačkog konzervativizma, od Adama Millera je on dosta preuzeo, pa je moje, eto, zaista posljednje pitanje za vas, da li sljedeća revolucija može biti konzervativna? Ja bih volio da to bude tako, međutim, mislim da u smislu povratka vjeri i duhovnosti da, ali ne na povratak, na onaj stari konzervativizam koji da je bio dobar bi uspjevo. Završit ću, treba osmisliti potpuno novo društvo koje neće biti vraćanje na ono staro. Najveći hrvatski pjesnik inače bio Srbin, barem za mene najveći, Branko Miljković je rekao sve što je palo padu je bilo sklono. Znači treba osmisliti nove načine, jer evo i ono što je poruka korona ovog marketinga, nema više povratka na staro, novo normalno, ne privremeno normalno, novo normalno. Pa ajde da mi osmislimo nešto novo. Gospodine Šariću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, dođite nam opet. Hvala što ste me zvali.